je oya basoda bawe bazobunda na place ya Bitumba. Ndabaha ubutumwa mbabwira ngo ni mureke gushukwa na tindeli bino message bo banda kwebisa biloko ya lukutate n'umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu byananiye nka Antoine Tshisekedi. Na mutu oyo akokiko kotiana kotiana ba population na kati atika biloko wana. Impamvu ari mwarabashoka mugakomeza gupfa eloko oyo ezotinda koyebisa bino lukuta bo bandiko kufa ndazibereka mu buryo butatu. Na kei komonisa biloko wana na place misatu. Iya mbere ya liboso yabanje kubi mu mushahara mwicwa n'inzara kandi muri ku rugamba. Ya liboso azalaki ko boya kopesa bino mbongo bo bandiko kima na Bitumba, ariko abona amafaranga y'ikirenga yo guha abacashuru. Me azwaki mbongo oyo eleki azalaki kopesa ba mercenaires. Ibyo bigaragaza yuko nta rukundo afitiye abasirikare b'igihugu, ahubwo akomeje kugurisha ubutunzi bw'igihugu ku banyamahanga. Yango ndezo mona nake azana bolingo te na batunaye nde abandi kotekisa mboka. Impamvu ya kabiri place ya mibale mwere gushukwa n'ibyo ariko babeshya ngo agiye kuba amadolari 500 ku rugamba. Ye azalaki kwebisa bino ke alingi kopesa bino $500 na Bitumba, kubera yuko nta yazabaha uretse kubashyira imbere M23 ifite ikirwanira ikabica ikabamara. Wana ezalukuta azalaki kotia bino na liboso pe M23 ebanda kobuma bino. Impamvu ya gatatu ya nyuma oyo ya misatu ya suka yere kubashoka ngo azafasha abana banyu kubera yuko nubundi bazakomeza kuba bamayibobo mu mihanda. Abanda kwebisa bino lukutate po bana na bino bakozala bashege na nzela. Mukimara kumva ubutumwa rero abantu muri kurwanira FRDC Wazalendo Nyatura niyo mitwe yose, message oyo bozwi bawe bazobunda na Nyatura na ba groupe za rume nyoso, ni mumanika amaboko mwegere M23 ibafashe kugira ngo mwongere. Nkuko rero ibyo nkomeza kugaragaza buretse gato none hatuvugana turi kuvuga ko bya Neva. Hari inkuru isohotse none Ndayishimiye perezida Ndayishimiye ategetse ingabo ze kwirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kwenyegeza intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zihangane n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ibyo Ndayishimiye ubwo Ndayishimiye ahuraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi tariki ya 27 Gashyantare 2025 yatangaje ko ashyigikiye ko intambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakemurwa mu nzira y'amahoro, ariko ibikorwa bye bihabanye n'aya magambo. None se ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 15 zimaze koherezwa mu Burasirazuba bwa Kongo, hamaze kujyaho zingaye hashingiwe ku masezerano Ndayishimiye yagiranye na Tshisekedi 2023. None se umva nkubwire 15 yego izimaze kugwayo ni zingaye? Abarundi se barapfa, abamaze gufatwa amategeko n'abandi bari gushyingura nkuko twabonye muri buriya ari ikintu nyamvuga ko burushango ngo hoya ngo hari ibintu bitavugwa. Ngiye nkunda buriya sinkunda sinavuga ngo yaravuze ngo ni runaka yavugaga, ariko baravuga ngo umwera uvugiwe bukuru ukwira hose. His Excellency yaravuze ngo iyo ndebye umuntu nta muntu yavuze ubanza unyumve ngo menya niba
ari umuntu muzima cyangwa niba ari igihwini afite ubwenge cyangwa ari igicucu Ari bivuge ko igicucu. nawe utangiye kubikwepa urimo kandi urumva wowe njya kubivuga ukavuga ngo have buriya ntago mbashatse gupredikitinga Cyakoze nutagira uvuga. nshaka kuvuga ngo we yaravuze ngo ni runaka ariko ni imbwirwaruhame yavuze isi yose ibireba kure ubwo buri muntu wese yareba aho yisanga ngewe noneho ntago ari his excellence wabivuze ngewe maze kubona yuko hano muri East Africa dufitemo abaperezida benshi badafite IQ yo kuba bagakwiye kuba abaperezida. Ubu ndabizi abantu bashobora kujya muri commentaire bakavuga wowe ubivuga nkande reka nkubwire impamvu bakiriwe kuzana batari bakwiriye kuba abaperezida. Reka mito nkwereza impamvu aka kanya ari kohereza abasirikare ariko nabaguyeyo ntago ari kubaha icyubahiro. Ese bari kujya ubwo rukumva bafite ibitekerezo baratekereza bari direje ubu ntaheruka no kujya guteza ingaruse yateje ingaro yego ariko nyine icyo mvuga yateje ingaro bayiteza bati nukuvuga ngo ahubwo nge nakangurira nkanashishikariza abarundi n'abarundikazi gukanguka bakaba maso bagashyira igitutu kuri uriya mugabo bakamwereka ko batabyarira kwica batabyarira abana babo kwicwa. Impamvu ni iyi wabonye South Africa yego barahagurutse inteko ishinga amategeko abonye ikintu yakoreye Cyril Ramaphosa akamera nk'uwicariye ikarayi iriho ubuto bushyushye bokeje igitutu agatangira kwinyura. Wabonye uburyo perezida amera nk'uwinyura mu magambo ameze nk'uvuguruzanya na generali. Wabonye uburyo generali aba yicaranye na minisitiri w'umutekano mu gihugu imbere y'abadepite y'inteko generali akavuguruza ibyo minisitiri w'umutekano avuze. Biriya babyita inteko ishinga amategeko zikora. I Burundi namwe rero nimubaze ese ko haba haragiye 15,000 akongeraho ibindi 15 akongera ibindi 15 nimubaze umubare abasirikare amaze kohereza muri Kongo. Tangazwe umenye ko hari n'abadira ari ku ruhande. Niba mubaze umubare abasirikare bamaze kujya muri Kongo abariho n'abamaze gupfa bamubaze impamvu badahabwa imibiri yabo ngo ishingurwe mu cyubahiro ariko umusirikare w'igihugu. Kabiri ubwo muvuyeho nta IQ afite uriya n'imvugo ze perezida we none se ubu iyo batajya muri ntuza biba bimeze bite muganiwe iyo tutajya muri Kongo basha ngo ubu igihugu kiba cyarabaye kubera ko ntabwo nyine diplomasi yaramunaniye atekereza ko kujya mu ntambara ari byo bizamufasha ariko rero ntayishoboye. Ariko se ko bagiye ngo ntibafatwe gufasha FARDC ngo ntibagire ibice bafata nyine bageze none bageze ku marembiwe none uwo ni umwe uwa kabiri abakongomani ndabizi no mu bari kurwana harimo abumva ikinyarwanda n'abamizisiye mugani nzasaba uriya umunsi umwe nzashaba uriya mugenzi wanjye ageza nk'ijambo mvuze ahita karishyira muri ngara kugira ngo babyumve. Kubera iki aba basirikare b'abakongomani bari gushukwa n'umuntu utabitayeho. Ubwa mbere abanje abicisha inzara niyo mpamvu bagiye bubona basahura. Ariko iyi message reka va yayidushyirije urumva ngwino hano urumva maka arahari ubwa mbere maka reka iyi message ugiye gutanga ushaka ko bumva bayumve maka naze hano ngwino hano nta kibazo bayumve kuko message ibyo agiye kuvuga babishyira muri ngara kugira ngo aba bakongomani bagire babumve iyi message ubutumwa ku bakongomani b'abasirikare bari kurwana urugamba. Message oya basoda bawe bazobunda na place ya Bitumba. Ndabaha ubutumwa mbabwira ngo nimureke gushukwa na tindeli bino message bo banda kwebisa biloko ya lukutate n'umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu byananiye nka Antoine Tshisekedi. Na mutu oyo akokiko kotiana kotiana ba population na kati atika biloko wana. Impamvu ari mwarabashoka mugakomeza gupfa eloko oyo ezotindaye koyebisa bino lukuta bo bandiko kufa ndazibereka mu buryo butatu. Na kei komonisa biloko wana na place misatu. Iya mbere ya Liboso yabanje kubi mu mushahara mwicwa n'inzara kandi muri ku rugamba. Ya Liboso azalaki ko boya ko pesa bino mbongo bo bandiko kima na Bitumba ariko abona
amafaranga y'ikirenga yo guha abacashuru. me azwaki mbongo oyo eleki azalaki kopesa ba mercenaire. Ibyo bigaragaza yuko nta rukundo afitiye abasirikare b'igihugu, ahubwo akomeje kugurisha ubutunzi bw'igihugu ku banyamahanga. Yango nde ezomona nake azana bolingo te na batu naye nde abandi kotekisa mboka. Impamvu ya kabiri, place ya mibale, mwere gushukwa n'ibyo ariko babeshya ngo agiye kuba amadolari 500 ku rugamba. Ye azalaki kwebisa bino ke alingi kopesa bino $500 na bitumba, kubera yuko ntayazabaha uretse kubashyira imbere M23 ifite ikirwanira ikabica ikabamara. Wana ezalukuta azalaki kotia bino na liboso pe M23 ebanda kobuma bino. Impamvu ya gatatu ya nyuma, oyo ya misatu yasuka, yere kubashoka ngo azafasha abana banyu kubera yuko nubundi bazakomeza kuba bamayibobo mu mihanda. Abanda ko ebisa bino lukutate po bana na bino bakozala bashege na nzela. Mukimara kumva ubutumwa rero abantu muri kurwanira FRDC, Wazalendo, Nyatura, niyo mitwe yose, message oyo bozwi bawe bazobunda na Nyatura na ba groupe za rume nyoso, ni mumanika amaboko mwegere M23 ibafashe kugira ngo mwongere musubirane igihugu cyanyu. Boti amaboko likolo boye bake batwana muzobundana bazabandeko na bino, boti amaboko na se kuko Antoine Tshisekedi Chilombo, po Antoine Tshisekedi Chilombo we yamaze kugurisha igihugu cyanyu. Ye asilisi kotekisa mboka na bino. Murakoze kubera ko mwumvishije ubutumwa bwacu buturuka kuri Inside Rwanda. Merci pona message oyo ezo euti na Inside Rwanda ndetse no kuri Hope of Africa TV na Hope of Africa TV. Murakoze. Merci mingi. Urakoze cyane. Ubu tugira ngo turabizi neza aba bantu n'ibintu nabyo barabikurikirana. Iyi message iwafikiye. Iyi message ibagereho kubera yuko reka nkubwire. Ikinyoma gikomeye ari gukoresha cyo kubwira abantu ngo agiye guhemba abantu amadolari 500 nicyo cyatumye haboneka abantu baza gutera ibisasu hano i Bukavu mu gihe AFC yari rimwe irakoresha inama. Nuvuga ngo bo barabashuka bakabereka yuko baje agiye kubaha amafaranga, ariko se 500 yakuye ku cyatayabahaye mbere ku rugamba. So rero urabona ni bijyanye no gushuka, kubeshya no kwica mu mutwe kugira ngo bakomeze biyahure, kuko azi neza abasirikare benshi afite nabaho nk'urumogi. Iyo umusirikare we yahaza urumogi ukamubwira ko ugiye kuma amadolari 500 umwana wazigira ubuntu, ariko se ni bangahe bari kwigira ubuntu? Ibyo ngibyo bituma yego Moze reka dusubiyeho inyuma gato. Nabonye itangazo rya Human Rights Watch, nabonye M23 yamagana ibirego bya yuvuze kuri Human Rights Watch rero bagashimuta abaturage bimwe mu byaha. Ubundi wowe wemera ko Human Rights Watch ibaho? Human Rights Watch wemera ko ari abantu baharanira uburenganzira bwa muntu? Wemera ko babaho? Babaho kubera ko turabafite. Human Rights Watch ni igihuha cyabera bo muri West, ariko bagenzura ibyo muri Afrika gusa. Nyine niyo mpamvu ngubwira ngo ni igihuha cy'abantu babera baturuka mu burengerazuba bw'isi. Uvuga ngo uburenganzira bwa muntu i Burayi nta muntu bukeneye. Reka mbikwereke. Ese i Burayi burahari uburenganzira bubahirizwa? Muri Amerika bigisha bigize abapolisi bisi, ubwo burenganzira babwubahiriza? Iyo tubona umupolisi aniga umuntu akamwica, iyo tubona umupolisi arasa umuntu ku muhanda, iyo tubona abantu bari gukubitwa kubera ko arabirabura, ubwo burenganzira bwa muntu burahari? Reka tugaruke. Iyo tubona abantu bari kuva muri Afrika bambuka bajya mu Bwongereza bakarasirwa mu mazi, bakakumirwa kwambuka bakaguma mu nyanja mpaka barohamye, ubwo burenganzira burahari? Bivuga iki rero? Reka ngaruka kuri izi mbura baruwa zanditswe na Human Rights Watch. Dusubiye inyuma gake kugira ngo reka ko Human Rights Watch ari igihuha, ibiri gukora ntago bitangaje. Ni nk'ibyo yakoze n'ubundi mu 1990 guturuka mu 1992
abantu bose bari gutabariza u Rwanda ati nyamara mu Rwanda hari gutegurwa jenoside. Isi yose yararebaga, hari abahanga benshi banabyanditseho ibitabo, hari abagiye baza bakavuga ati nyaboneka ni mutabare mu Rwanda hari ikintu kiri kwategurwa. Human Rights Watch yari hari batangira gufata abantu, reka kwanza si n'icyo gihe guturuka 56 hagira abantu hari abantu bajya kuri kwicishwa tetse mu Bugesera, hari abandi bahitamo guhunga bakava mu Rwanda bakajya hanze y'igihugu. icyo gihe cyose twari dufite iyo Human Rights Watch, kandi hari abantu bagira gute bagaragazaga ibyo bintu biri kuba, izo manifestation ziri kuba, ariko ntago Human Rights Watch yegeze biha agaciro. The same case na cases ziri kuba muri Kongo. Niba ureba ugashishoza uraza kwitegereza usange muri Eastern Congo ibyagiye biba mu Rwanda mu gihe hategurwaga genocide yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata, the same nibiri kuba muri Eastern Congo. Habagaho kudiscrimina abaturage babahora ubwoko. Kabiri, habagaho discours zibiba urwango z'abayobozi. Gatatu, hariho ibikorwa bya leta mu gushyigikira itegurwa ry'iyo jenoside, byose byaragaragaye muri Kongo. Hariho ibimenyetso by'imbanziriza mushinga w'iyo jenoside kuko habayeho ibibwa ry'ingengabitekerezo yaryo, ndetse batangiye no kujya bafata abantu bakabasora mu mashuri bakabirukana mu kazi, abandi bagahohoterwa ku mugaragaro. Ibyo byose ati Human Rights yarabirebaga bijya kubana mu Rwanda muri 1992 none 92 ho byarakaze 93 birakara. Ariko jenoside imaze guhagarikwa baraje bimaze iki? Baje guhita bari bimaze miliyoni y'abantu mu Rwanda twatakaje irenga. Ayo magambo bavuga yayigarura. Reka twigire muri Kongo, reka nambuke nje muri Kongo. Kongo twabonye abantu batemwa ku manywa y'ihangu, twabonye abanyamurenge batwikirwa amazu n'abavuga ikinyarwanda, twabonye abasirikare, umusirikare w'umwofisiye atwikwa bakamukubita bakamucisha amabuye bakamumenaho peteroli bakamwambika ipine bakamutwika. Twabonye babaga umuntu bakamurya. Human Rights Watch yari hari ngira statement Human Rights Watch yakoze kuri ibyo bintu. Hari yuzi ubundi mugani wa Human Rights ni nyina hari yuzi hari yuzi hayigeze. Ariko nyuma M23 boye abantu guturuka zabunaganira manutse Rucuru iraje igeze Goma, ubu abantu bari gusirimba bari kuvuga ati ibi twari twarabibuze, iratambutse iragiye Bukavu iri guscreeninga igeze ku marembo ya Uvira, barahindukiye bari kuvuga ngo M23 iri gushumuta abantu. Rega yicaye ku mutwe, reka nkubwire y'amabuye yabo, reka nkubwire nani aba Human Rights Watch ngira ngo urabizi maze igihe kinini cyane yarirukanwe hano mu Rwanda. Yego, kwirukanwa mu Rwanda ni ukubera iki? Twanyuze mu mahano bahari barebera, ahubwo bari baje batangira gukorana n'abakoze ayo mahano. Ndaguha urugero, uzi ukuntu bashyigikiye uyu Kikebe, uyu wari ushyigikiye wari ufite umutwe waje kwica abantu hariya mu Nyabimatana hariya muri Nyungwe. Yaranabitangaje arabyemera. Ariko tekereza igihugu nka Amerika gihindukira ngo umuturage wacu ikihebe bakaza kumushingira igiti. Umva ikintu babisobanuye rero. U Rwanda rugira politiki itinjirirwa. Noneho ubudasa bwayo iyo bamaze kubona yuko we n'ubundi uri umunyamabanga ku mugani wa mugenzi wacu bivuze w'inkozi z'ibibi, baragushasa. Egerayo utubise. Bretse ibyo bintu hari ahantu mu kanya nza kubikubarizaho ku bihano bigenda bihabwa u Rwanda. Yego, ariko dusubire muri Kongo kibazo twari tuvuze M23 yinjiye mu bitaro
none se buretse gake buriya ibyabaye hari igoma isi yose ntiyabirebaga. Yego. Ntabwo twese twabonye amavideo bari gukuramo imyenda ya gisirikare bambara civile. Yego. Ntabwo twabonye bamwe birukankira mu bitaro se. None se ubu utekereza yuko M23 arabaswa bayobewe yuko Monisco ikirita abasirikare b'ofisiye bakuru ba FRDC. Uyu munsi ziriya nzandiko ziri kuba nizo kugira ngo isi komeze iyo igaragaze yuko M23 ari babi. Ibi ngibi ntago bitangaje kuko na APR peri ariyo RDF munsi ijya gufata igihugu abafaransa barayirwanyaga bavuga ko hari umutwe witwaje intwaro. Bingereka ntago uyu munsi RDF no mu Rwanda kubera impuhwe z'abazungu. Yana mu Rwanda kubera ko yari ifite cause, yari ifite ikirwanira. The same case no muri Congo M23. Kandi twagizemo natwe niba ubyibuka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 muri Mata, RDF imaze gufata igihugu iri guscreeninga. Uribuka kazi zagiye zijya ku bayobozi bakuru b'igihugu, uribuka kazi zagiye zishinzwe abasirikare bakuru, uribuka uriya mudamu warushinzwe protocol ya His Excellency agera mu Budage niwe mu Budage agafatirwayo Kabuye. Ibyo byose nagasuzuguro abazungu bashaka kudusuzugura. Noneho rero kuba uyu munsi bari gutangaza ngo M23 iri gushumuta, mva ikintu kiri kubababaza. Aba bagabo aba bantu biyita ko ari abantu baharanira uburenganzira bwa muntu bashaka amahoro, ariko nibo bantu bateza intambara, ni nabo bantu bica uburenganzira bwa muntu. Abantu bari mu impamvu M23 yakajije operation yo gukura aba bantu muri biriya bice ikajya guscreeninga mu hospital, bari basigaye basohokamo bakajya gutega abantu mu duco bakabica. Ngira ngo abantu bageze babona video ubundi ngira ngo niyo mpamvu M23 yamaganye kure kuko yahise itanga proof yerekana ko abantu yafashe ari abarwanye buriya inkuru. Ibyo M23 yakoze ni ibintu byakorwa n'umuntu wese utekereza, ariko icyo nge nitsaho n'ubwenge buke bw'abantu bigira ko ari abahanga. Ariko uzi iyo UN yabaga twohereje inzobere, twohereje abashaka abahanga mu by'ibi ngo bagiye gukora raporo zose baragendaga kwazikora, abantu batwitswe, abantu bishwe, abantu bari nta wazaga ngo avuga ngo Kongo iri guhotera ubwoko bw'abantu bameze gutya na gutya. Yaraza akavuga ngo genocide nta bantu bigeze bayivuga nayo abaraza bavuga ngo u Rwanda rwohereje ingabo muri Kongo. Urumva ikintu bavugaga bakirengagiza ibitero bya FDLR, ariko birengagiza yuko muri aka kanya FDLR iri gufatanya na Monesco igafatanya na